In die bronsklas, in die eerste plek, Joniek van der Wal. In die tweede plek, Angelique Swart. In die derde plek, Daniel Boegner. In die vierde plek, Megan Taylor. In die vijfde plek, Tina van Allemaal. Gezameld met Sister, Kayla Joy Pretorius en Annika Lievenmacher. In die achtste plek, Jean-Marie Brand. In die negende plek, Tegan Vloer. En in die tiende plek, Ruben Pretorius.